Tunin zong crime story khat na say kinutin. Pune kopi koma duan kiti namun nakon. Kol chulay tampi aumin. Hechi kol chulay sungachun. Ay hon lut nu tiay heno. Liaw pat ho ho aumin ahi. Adi ta ahiding mo nga cho gamsa ho hi gamla ding ahin hi zong le. Hechi lut nu wang hi mihim chen na lain ahung ba alut tay ahi. Mi abang chan hechi lut nu hin mihim zong ani ehtay ti in asayon. Hizi chun forest department hon chuchi lut nu chu mat do na ding ti in thang I maho akamun case I maho asimun ha ta in anaboi piun ahin la anaman do zo po ven hi chuti chun nisi le thu su tha tha hi chi khomi te in kom la ho a chu lut nu chu amu jing dan ho le ami te ho gan sa I maho jong anaki tha jinga abang le mihim na san jong anatha ji ti ho jong chu akiza ji na hi ahi le hiti chun 2024 December 7 ni cho hong long tain hichinia chun kadihan village a cheng latabai davdi kitinu thilong ata sa cho akol chulei la awachun athisan agamudo tawen hi ama jong cho chuchi lut nu chun atha hi te ding hi in amai le alu ho cho sa in akhut nanung mel sita jong omen akam amit ana akui chile adang dang ata asa pumpi chun thisan adim jingin ata asa chung ho jong chun sahang khut nung atina a khut nanung ho mu thein awmin hi hichi chu agam mu do do wachun akhomi te ho chu kicha nan adim jingon chuchi sahang lut nu thu ho aza owa ami tha nanung agam mu do kit mawa ahile akicha naw chu asang deu deu jing ta na hi ahin la hichi mithinu latabai wang chu gam sahangin atha na hi lo hin mihim tha zo an hi in chuti a hi le ama chu ipga koin anatha hiding ham ti chu do na pen cha ta na hi a hi le lei se la hi na lai je hin mihim khat chun ama thil si bol na dinga mihim dang khat ango son kit ji kiti hi aum jing sa hin a hin la hi chi tu ne sei diu thil su hi mihim ka la kingo tu na hi talawa mihimin athil se bol sit gamsa anango zo a hi ta na hi hichithil gimnei ta sonamun hi Maharashtra a Pune district sunga Kadidhan village kitina anasu hin Pune a chi ho chun I he te diwa hi hichi ho hi kolchulei lin ta ta hi tampi u mahin mina ga mu pha na chan cho thildang ima omlo kolchungen cho kitu jing a hi chuti chun muntina chun kolchulei ngen akhi bolin ami te ho jong chu atam zo lo bola kiwa ngen hiwa jingkal mata kona nilha khothim chan chan lo muna na tonga hin khumangen be hiwa hi ahile abula hin seibang wacho agamu wacho gamsa hang lut nu ometia hi anaseyo hin 2024 sung se se a chu chuchi Pune district sunga chu lut nu in atha mi som lakhat ahi zowe atiwa hi hichi Kadidhan khuniau cha chu latabai baban davdi kitinu jong chu cheng hi in ama cho kum som nga ata hi tai na hi ama hi mi pon tho ta khat chonga hin sun ni hlum hluma kol chule ya cho na ato zia gim hen lang chol jong le I macha phun chel lo hila ana to ding bep cha ki to zia hi latabai ajipa chu baban davdi akitin ama jong chu lo bol mi mama hi a chutia chu anu pahona chu lo muna na ana to khom jing hon in legama ki pa ta ana cheng khom bana hi amani hi traditional marriage ti chu ain ko te howin agop wa na ki che hona hin cha ni jong ane honin numei khat le pasal khat ane hona hi ahi le hi chini December 7 ni thil su chu hiti a hin 2024 December 7 ni nilha lama chu latabai le ajipa hi alo mun hona chu ni dang bang banga na anato hona hi chutia chu nilha lam kaya chu latabai hin ajipa koma chu hichi alomun chomlam je pias lei abol na lam wa cho ana ho them khat ka ga a thla ding hi ati in kol chulei la cho apal gal kain achang sen anachi ne hi chuti chun ajipa na ko na chun meter zathuma ko na zali ki ka la ho chan ho aki gamlat hon tain amun cha bona ong hilewang chun ga aki gal ko na pha mai mai hin hi jong le kol chulei la hi ja chu koima ho san jong ki za kit lo koima dang jong kimodo theilo ai ahile nilha lam ni dan li la hovel chon ajipa baban chon azinu latabai chu anato na kon in hung kile nai lo hi ti chu het phanin ain ko te ho cha dongin nisa chula hlum pai ding hita
khu hung thim pai ding a heta na hi chu chan ge a zong in a hung hlun lo phanin baban chun alung kham to alung gim to ki chat na khat a hin nei tain adi dia agam sung wa cho gam sa hang lut nu a hi ti thu ki thang ho ma to chun a hi le a ki cha deu deu ta na hi hi chi pe na chu baban chu ama chang se he puin aso pi ho khat anil popat kitipa a khosungo gram panchaya nalam kaya pangpa zong chu ma hi baban chun anil ko ma chun asein azinu chu in hung kile nai lo a hi atin chuti chun phat dang sumang be talawin kol chulei lama chun achi honin aga hol hon ta na hi chuti chun anil chun midang phabep jong hi a ko be kinin hiti chun kol chulei la cha pheng hol jing tawin a hi le mun khana chun lata bai chu a khup langa analu ma amai le alu pumpia thisan dim jinga ana chu agamu do tawin a hi chuti chun ama chu gam sa hang khat tawin abulu a atha hele akilom le jengin hi ji chun mi zo si jong chun hichi agam wa lang mi him ne lut nu chu hi te ding a hi ti in ata san tawan a hi chi zo chun anil chun kin ta in police ho call a ball kinin hichi ama le mi dang dang hon aga thil mu do ho zo si chu abon chan a sei pi tain a hi a hi le alang khat lamin baban chu azinu in hetman lawa chu tabanga mel si thil atu jing chu ata san thei puin apuna ma jingin ina acha tenin anu hungding kinem ta anga honding agel le alung anama ma jing ta na hi anil chun police ho kom chun asein lata bai chu ka hol jing lai wa chun mun gam la thim ta khana hin lut nu ham gin ka zain chulam chu kanai phei wa hi le hitabanga hi lata bai thilong hi ka hin mu do hi ti in asein a hi amaya chun sa in akhut nanung akhut nung ho aumin apum pin thi sanin adim jingin hingna lai di ham tia ka ko jong le don bun na i ma cha om tapuin cho ko na cha thi he tai ti ka hin het chet hi ati na hi a hi le asai bang wa chu agam sung wa chu lut nu alan dan ho jong chu athu ki thang sa he tain chata le achi sa ni kho phabep lam ho a chu lut nu anau khat anamat do wa animal department hon anapu do ho thu jong chu akhomi te ho jong chun anamu wa hi ja chu police ho chun jong gam sa khut nung hi ding a hi tia hi koi madang gin mona anei kilo a hi chuti chun report chu azi lu nun December 8 ni a chun news channel lin ta ho konin jong chuchi thu chu ahung ki thang do tain kum som nga ata nupi khat lut nu in anathat eti in ahung ki seitan a hi hichithil su chu mi atam zon lut nu khut nung he te ding hi ti hi anata asan jing wa hin a hin la aka ala hin ata asan lo mi phabep jong ana kit thawin a hi chuti chun chi thu chu kadi han khosunga chun mei ka bangin achal jing tain akhomi te ho jong chu akicha naw akibe che jing ta na hi chuti chun nume ho jong achang se un lo lamin achi ngam tapowin chapang ho jong awa do sa tapowin hichi akicha naw ma chu chom khat zo hin lunghan nan ahung ke hi do ki ta na hi chuti chun akhomi pi ho chu akisu khomun athu nei authorities ho komin akiphinun athu a sei tho mai hilawa ana azo tong do on lang hichi lut nu chu amat tup diu ham a hi lo le atha do diu ham khat zo polo hen ti in demand abol taw ne hi a hi le athu chu gam sa hang lan na thu a hi jin forest department ho akikumu angai ke tain chi ji chun forest department ho chungin pressure na sata in a hin piket taw ne hi khosung mi te chun kitip na mai ho chu imading atipowin agan na thei pena action ala adiwin nge na anei nei jing taw ne hi chu chiphat laya chu Mahadev Mohita kitipa chu chumuna deputy conservative of forest a hi in a khosung mi ho thum na chu kin ta abol do pi angai ta na hi hi ji chun assistant pa Deepak Power kitipa chu thu api in hi chi thu hi kin ta asu hlap ding in thu pi anei ta na hi Deepak Power chun athil so namun chu ama ta in gavena gamuding ati in achi masangin amun chu phata a hin te tu loi diwin mi asol kinin a hi chuti chun atim ho ta chun achiwin chuchi area la achun thi bom ni hi akamun lut nu chu mat do ding angai tu tawen a hi chu jong le amun la ho chun camera li lenga jong hi install a bolun gam sa hang lut nu chu ahunga a hi le anakap do che thei dinga hi asimo a hi hichi camera ki koi ho hi 24/7 a operate ki bol a hi in chuchi gam sa hang ho chu hoilanga kona honga hoilang ajo jiu ham
anisi a awa le naw athat le na ho chu itabang ham ti ho hi het na pangkina hi a hi le power hi miching ta kha zonga hi in hi ji a chu alung thima hi lungkim lo na khat hi ananeya hi tia chu a hi chet kitchen ki helowa lungsu to a assumption ki bol hi di thei asa point hi ji chun media ho comment jong anasei kinin hi chi latabai thi na hi gamsa hang lut nu chun atha mong mong hinam ti proof na ding khat be au mangai ati na hi chuti chun latabai postmortem report a ko na chun ama chu gamsa hangin atha mong mong hinam ti he do ding anangai tu na hi chuti chun ajing jing ka chun Pune Forest Department ho akona team khan hi ahung hlong kinun hi chithil su chu gamsa hangin abol do mong mong hiding hinam ti ho proof na ding ti in a khol le ki tawen hi chuzong le Forest Department Deputy pa Mahadev Mohita jongchun amuna chun ahung hlongin ama jong hi experience nei mi mama hiya gamsa hangin mihim abuluna kiti ho hi tampita ve anamu jing sa heta na hi hi je achu gamsa hangin atha na nung le mihim khut nung chu akiba alo dan chu a het mama a hi he je achu hi chithil so na mun chu amit ta ahung ve na a hi le a crime scene chu di theilo asa na khan aum tai na hi ama sapena lut nu keng nung ho chu ave na a hi le lut nu ta ta keng nung to ke bang ta poin latabai maya akhut na nung kisim ho jong chu lut nu tin nung dingin akilom asa ta po na hi aje chu lut nu in mi akhut na nung chu thu ta hi a anung ho chu kitu che che na hi ki gola hi in latabai maya kimu akikhut na nung wang chu aza chomin hi chuta jong le a timing mong mong jong chu di thei asa alo na khanau min aji chu hi chi gamsa hang ade a tiger family sahang ho hin sa ama ding ting le jingka mata a hi lo le zan khothim kun ho adei hlen nu ma hi in latabai ki thana athi pha chu nilhang kai lama chu a hetai ti in postmortem report a kona chan akimu in hi chi se jong chun aki chai nai point mi ho chun khonungin hi chi latabai thilung agamu do naw ko ma chun sung kha jong hi amu do on che chun thi san jong ama ne ti in a se na hi hi cho zo se chu police hon phata in aji do kinon lut nu in sung adoma mi thana aman loading a hi ti chu a heaven aji chu lut nu in keng li anei wanga akhut banga aman do thei hi di lawa a hi police ho jong chun agin mo naw chu anei jing wa hinain hinla evidence beya chu chiwa hi chi hi mihim khutnung a hi tia hi agamo sei thei uzong hekit lawa a hi chunaka khomi ti ho ma chu kicha dip di ma jing a hi ji wa chu chutabang thu aga sei kit wa hi le a khusung din mun chu asu chawai thla diu tina hi a hi le hi ti chun Pune Rural Police hole Pune Forest Department ho ki tho in khulna a hin nei pan kit tawan hi ama ho hin hi chithil so hi gamsa hangin abol do heloding a hi ti chu a het chin oi tain a khomi te he da chu chuchilut nu mandia chu akisa awangun agu in evidence imam ho a hin chom khom khomun forensic team ho akun confirmation anabol diu chu anga ajing taw na hi chuti chun police ho chun latabai ta sa chunga gamsa tin nung dana ke sim ho chu phabep alakhomun Nagpura Regional Forensic Science Laboratory a test dingin athat taw na hi hi RFSL khi Maharashtra a forensic lab hoi pen khat zonga hi hi case ti lawa case dang ki tha ki mat le case za chom ho azong hi anaman jing khado cha hi a hi le alang khalama khomi ti ho chun hi chi lut nu chu a hin mat do diu bo chu ananga le lo hi in Forest Department ho wang chun hi chi lema kona result ho bo chu ananga lel kirwa hi a hin a hoi lai hi le hi chi tabang case ho hin phat ala di zia kimo khol do wang ve thei zi lo hi in hi ti chun phat a hong chi in December 2024 a kun February 2025 chan ke ka sung thani lam hi anachi man ket ta na hi chuti chun February tha chun report chu ahong hlong tain report a kona ki mu do cho hi le he chi aki khut nanung ho la chun gamsa adia tiger a hilole leopard kiti ho DNA ding dan khat cha anazaw ta point latabai ta sa akona kilado gamsa khut nung hidinga agin mon ho la ho chun gamsa to ki manna anei na ding mong anazaw ta pu na hi a hi le chi hin mon na nei lo le kho hello lut nu khat mo ana chan nawa ko na chun ana ong thol ta na hi
ai le cha hin hichi latabai ki thana chu gamsa khutnung ai poiti chu akichi tain evidence ho jong aum tain ahin la hichi ja chu amithat chu koiham ti a hedo jing nai powen hi police ho chun gin moding jong anei powin eye witness ding jong umlo hiti a hetia alampi a hin patpi thei diu jong anei talo a hi jong le mi that chu koiham ti amat do te te angain hi ji chun senior police officer inspector narayan le atim ho chun holna chu a hin nei jom pew na hi chuti chun mi ho a ho piun chuti thil sonia angai na lowa thil so le mi chan ima ho chu amu vem ti ho in adong le on a hi le mun khana hin chuchi khang khosung ma akona mi sitalar valmiki mor kitipa min hi agin mo thei khanon ahung geng do ta na hi a hi le hi chi sitalar mor kitipa he koiham itile ama he kum som thum vel be mi hi a khosungul lam kai anil devti gamle alo muna natong mi mama hekina hi anil chu latabai te to in ko hewin ahin la sitalal wang chato kinaina ima anei lowa latabai aga thana ding lampi jong umdi kilawa hi chutia chumi khan hin police ho koma chu aseya he chimi pa hi latabai thi jawa kon aum dan hi aza chumbe in anarvas thimta in aum jingin mi jong avoid bolding bo ago jinge tia hi anasei khawa hi hiji chun police ho chun sitalar mul chu thudo nei ding in aga pui tawen ama ma ta dinga chu evidence ima anei nai lo a hin hi jong le gin mo thua chu thudo ima anei theu a hi jin chuti chun thudo ima ho aneiun a hi le phat som cha ka sunga hin athudo na wa chun sitalar chun aki chat wal jin thiljo si cha hin ban sei do jing tai na hi a hin la ama chu mi that a hi kit point athu sei do chu gim nei ta a hi in police ho ko ma chun affair thu khan hi ana sein hi chi chu a khosung lam kai pa anil davde le athinu latabai ke ka thu a hi hi chi anil davde le latabai chu khadinga atupa iti ding ham a hi lo le aso pite chapa hi a khadinga chu ani gel a hi wanga chu amani ki ka chu anaki ngai hon da na hi hi chi chu agu a ki ngai hon a hi in anaki ngai hon lam chu a khosung mi ti ho koi ma dang in jong ana he do lo a hi ai le chi latabai ki thana ni khu phabe masanga chu latabai hin hi chi a relation aka hon affair chu su hiding anatia anil cha na ki mu pi nom talo pana hi chuta jong le anil chu khopi masanga kasu mul phoding ti ho pawa he gi na ananai ji a sumi ma ho jong ana demand den ji jong asei ne hi anil chu a khosung lam kai khara hi ji achun hichi tabang chu zapi in a hin he do ding chu ama adinga jong zumnalen ta heading a hi ji chun aka hon thu hung ki he do hen lang hele min aza bol na le amin si na sang ding a hin imazo si chu sidi ding a political carol jong a hin to kha ading aji to aka jong a hin su kha ding a hi ti chu a he a hin aji chu anil jong hi jinei sa he thawa hi hiji achu anil hin hichi aka hon relationship chu akum khotonga su hiding a hin ngai tu a 2024 December 17 nia nilhangkai lama chu anil davde le sitar morchun latabai thana ding chu plan anagun tu hon ai ta na hi anil chun latabai chu chuchi kol chu lei lama chu anakawa alol anakan ga pia kho helawa om phana chu sung chu amana anatha pai a hin chutia chu anunga chu mi him khunung a hi ti ki het na lo dinga hi amun chu gam sanung dana anasim hona ata asa chung ho chu gam sain a khut kha nanung tabang ho chu anasim ji hona hi chutia chu anil chu kho he phalo dan ta a chu in lama anachi a latabai ji pa ta chun latabai hola anachi kinana anil mama ta chun police ho anakola lut nu ham gin ima ho kazain amun langa ka ganai pheule hi chitabang hi anasu do a hi tia hi azo zo ngen an sei a hi ahin sitalar morin thildi ho chu ahin ban sei do phanin police ho chun a hol hol chu amu do tawin hi chun 2025 March 4 nia chun latabai thi nia kona thlathum zo nongin police hon anil davde chule sitalal valmoki mor chu anaman tawen hi chuti chun masanga gancha in mi atha a hi tia anaki seina newspaper ho zo si jong chun atha ben hi chi thu chu ahin cover kinun mi that di ta te ni akima do dan ho ahin sei kinun a hi March 17 ni chun ani honin judicial custody in akisol hon tain kadidhan khosung min aza pen le avet zui pen alam kai pao anil dawa chu
mi tha je in zelin aum tai ne hi anatonga pang sitalar zong apupa kithopia anapan je in ama zong apupa ta zelin aum tha hon ta ne hi hechi lut nu lang tia thu anaki sei ho zo si zong chu zo thu ngen be an hi in gam sa khut nung ki sim ho zo si zong chu sim thu ngen hi a amani mitha amel hu na ding hona chu gam sa kho he phalo khat chu anango kin hona hi tunia ding in chan chen tin video hoi sa ole like share na bolotin video kina ki mukit ding in na bonon stay safe and stay blessed.